abanye abasifuna abanye abasithandi kodwa yes ngisave hip hop ngeke ukubalekela ukuthi Casper inkulu indima ayidlala naye kwi-hip hop ngeke ukubalekela ukuthi uMtee inkulu indima ayidlala uKO inkulu ngeke nje uzukubalekele konke lokho bakwenzile abakwenza yes kuyisibusiso naleyo nto but i-rap iyafuneka you understand i-rap iyafuneka and futhi idinga isibindi enye idinga isibindi idinga ukuthi ube strong yabona nje kufana nalo mfana omncane uBig Xhosa la mfana wenza into wonke umuntu awayengayi-expectile ukuthi angayenza but umfana omncane wavela waba strong wathi okay ngizonitshela the way kumele ngimtshele ngakhona we understand so for yena umfana uBig Xhosa kwaba into enkulu into futhi eyisibusiso for i-rap yabona kwaba into eyisibusiso for i-rap akumele kokunye size sibe nokuzondana ngamaqiniso you understand ngeke sizondane ngamaqiniso i-hip hop kade isithukwa kade sitshelwa lokhu kade sitshela ukuthi lento yenza uBig Zulu ngeke ikusendawo kade sitshela ukuthi lesizulu sakho ngeke sikusize kade sitshela into eningi namhlanje silasikhona ngayo ke leyo nto leyo mnanje bengitshela ukuthi ngimosha i-hip hop kade namhlanje lokukhulunywa ngoBig Zulu we understand so kubalekile bafowethu ukuthi nje sibe strong sibambisane sisave hip hop ngendlela kumele sisave ngakhona and enye into ebalekile asingathukani asingafaki omama ngendlela embi singafaka ama-families inhlamba ayibese eceleni so that i-hip hop izolalelwa nayo ngendlela right ithathelwe ekhaya you understand mawudisa umuntu umdise nje clean usufaka inhlamba usubulwa yiba clean umdise vele umuntu mangabe ethi ayayibheka umuntu leyo phela ayibone ngqo ukuthi ngempela nayo lento ayishoyo we understand sibe clean sizokhona ukuthi kulalele hip hop ivulekile njengamanje siyayivula thina siyayiqhaqa sisa phambili ivulekile ofuna ukurapha ka rap anoziningi intwana encane la ngizokunye nje kungidisa we madala ngasho ngenhliziyo ngathi hayi mfana ngabe uyaqhubeka ne-league yakho uqhubeka ube ku-league sizofika isikhathi sokuthi ungene ku-PSL uqhubeke kuyele nale kodwa kwamanje stika lapha eNzansi because now nento ikhuluma kimi ayenzi sense okunye kuyisiphukuphuku salapha ambitious ngizwe sekukhuluma ngo-KFC ngalezo sikhathi imali kade ubuy e-KFC idliwa ibona elila ngiphi i-statement semali ngenathi lapha ngapha yena ubhizi uthi hey Big Zulu imali e-KFC nalolihlanyo lunotha ini eyo madala abafana bathwele kanzima ngaleso sikhathi ngathi utshelwe yiyo ikhampani yathi akasho njalo siphukuphuku somfana hayi uzaphuma lapha ehlathini lapha phuma lapha ehlathini athole thina inkabi simile la ngaphandle senza lokho esikwenzayo uyoqoqwa ubani ngoba phela sesinkabe endala yithi esidla uzofika uthole thina uyoqoqwa ubani ngoba phela zini into esilwana nayo silwana nenhlonipho yinto esilwa nayo mina ungakhuluma okuthandayo ufike la ufuna khona kodwa every year ngine-artist elisha engilifaka egemini yabona nje uStallion uproducer walapha eNkabo uyacula futhi uqeda akanasikhathi eside efikile mani la kwi-industry angisho nonyaka kakawuqedi but uyakha kububhidla izindlu lapho uyakha ngizwa abanye ebabonisa lapha emkhukhwini wakhe lo lapha ngako yile ndawo ahlala ijulise
esemkhukhwini wakhe la afihla khona ikhanda lapha ejulisi bethi hey why uhlala endaweni enje ekubeni uyakha la muntu kubo uyakha le kubo iyaphela indlu ngesikhahlana nje esincane uyakha abanye babhizi basayina amadili endlala abanye babhizi basayinela udumo batshelwa amakhampani ukuthi bathukobani anenzi lutho ikhampani yatshela baningi abafika khona lapho batshelwa semdingi kwathi wathuka ubani wena wamthuka safika isikhathi sakho bakulaxaza njengamathe le bafaka omunye naye bathuka ubani uyoqoqwa ubani mase ufika ngaphandle ngoba phela uyofika uthole thina phela Stallone uyakha kubo uyakha lapha kubo ngesikhahlane esincane uyakha usenkabe record yes busy wena hey why uhleli endlini enamathayela kanti kuhlalwe endlini enjani sila thina sayinanga amadile endlala thina sila sizosiza abantu every year mina ngine-artist elisha engilifakayo emculweni and iy'ngane yangilanda abantu abadala ngiyilandela ingane ngiyithathe ngiyifake kuba kuyo futhi ukuthi yenzani mame yona ingenayo inhlonipho kukuyo imosha ithalente layo alikho futhi yathi sasengabe record elingathi alikho happy lithi lifuna ukuhamba bese ngaka athi sengabe record bani ngathi selifuna ukuhamba your night clearance hamba ngifuna elinye artist esadinga ithuba ngimi nandi ithuba lakho you understand so lokho esikwenzayo siyakwenza kodwa ke bafowethu cha angandi kakhulu cha angandi kakhulu bengidlulisa nje ngiyazi ukuthi ngithokozile ngo150 bars nothandile yinto ebalekile abantu ababalekile vele nina cause ngaphandle kwenu Big Zulu akekho you understand so yinina abantu ababalekile uyabo so ngeke ngizwe ngabo ngizozwa ngana I know ukuthi ayeza ama distract amanye hip hop ngiyabonga kakhulu bafowethu niphile nje